আগত অগাস্ট মাস অগাস্ট মাসও गोबां program dङ program rokni tüino ang kisa live khainani dige thangui dङ ani live nai tongnai Tripura hani joto rangsakni tiprasa lukurokno ani khaksangma te hamjakma जों सारि गाहाम हेमन्त जतननो सारि गाहाम सानजा गाहाम bring them on camera जतननो सारि सानजा गाहाम actually তিনি লাইভ খেমেনি কারণ হকে আমনো যে চিনি অগাস্ট মাসও হকে চিনি ত্রিপুরা রকনি गोबांमा program hake panda khaijaknai tongo haini bagui a panda rok tamo kisa saklarinani bagui se ang to tabuk Tripura motha ni khoroksa bubagrani sipai hisabe samung khlai tongo tini chini Tripura mothani president borong gonang sir Bijoy Kumar Rangkhol ano shaka je o maso tam program tong जों khlainai jat o hani busharok khlainai jat amoro kisa sawiri di hini ano samani bagui ang tini Tripura mothani ingui Tripura hastini joto Tripura salukurokno omono koinani thangui tongo je chini bwswkango tamo program tong tini 2 tarik August 2022 ফাইনাই 9 তারিখ অগাস্ট 2022 তঙ্গ চিনি ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনিয়াস ডে চিনি অসংসারনি ইন্ডিজিনিয়াস লুকুরক একেবা হানি বুসারক ni sal o salo जों o hani busa Tripura जों Tripura o Tripura o जों indigenous ekeba o hani busa जों haini bagui o world indigenous day o जों bebak lukurokno a salno जों muitu khlaiei जों chini culture chini kanmung chomung chini kokthai jotono tuino जों adino जों o world indigenous dino जों palainani nango tei palainai जों Tripura mothani ngaibo chini प्रत्येकटा block committee even village committee tei ini district level bo जों o world indigenous day o chini Tripura mothani lukurokno koinai jotono o salno hohom dodom khai palainani bagui abo chini president sir Bijoy Kumar Rangkhol ano dagimani bagui akokno ang tini joto chini Tripura mothani lukurokno sawui tongo aboni yagulo faidi next o masoto gobama program tongoba next program ngai 19 August 19 August adino hokei chini Tripura hani Maharaja Bir Bikram Manikyo Bahadur achaimani sal a salobo amo haino जों Tripura hani joto Tripura salukurok chini Maharaja Bir Bikram achaima Maharaja Bir Bikram ni birthday no जों joto block level village level district level even जों nogo bo जों o Maharaja Bir Bikram achaima salno जों palaina nangnai abo chini Tripura mothani je chini president abo ano tini horo saklai dihni samani bagino ang tini live khai saima tongo engkai जों Maharaja Bir Bikram no muitu khlai Maharaja achaima salno जों
बेलायखे हहम ददम खालायै जों जेबाबे गुबुननि महान महान बर'फोराव बनि बार्थडे रगो जों तंथगलायमाहायनो चिनि महाराजा आचार्य सालनोबो जों आदन जेहेतु अफिसियेल छुट्टीबो घोषणा खालायजाक दङ चिनि एडिसि हाफांबो हयतो आदिनि प्रग्राम रग नारकनाय हिनि आं खावचंगो ते चिनि पलिटिकल जे ब्लक दंबायमानि चिनि पलिटिकल जे डिस्ट्रिक्ट दंमोननि तिफ्रामो थानि जत पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट पलिटिकल ब्लक इवेन विलेज लेभेल ते जत नुकुंगोबो पालायनायनि बागै जों जतन तिफ्रा सारकनो कयजाव चिनि महाराजा वीर विक्रम आचार्यमानि 19 तारिख अगस्तनि परे तेखायसे प्रग्राम तेखायसे जों मुइतु खालायजागनाय साल आबो उनका 23 तारिख अगस्त उनकै एडिसि मानमानि साल हिनि जों आगिनिसिनि पालायलाय दङ एडिसि लोकसभा अब बिल पास संगै एडिसि मानमानि 1984 गै आबन बागै 23 तारिख अगस्त जों महायना सारा त्रिपुरा चिनि जे पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट पलिटिकल ब्लक चिनि त्रिपुरा थानि दंमानि जत थायोनो जों चिनि एडिसि मानमानि सालनोबो जत जदि जों डिस्ट्रिक्ट लेभेल होनके डिस्ट्रिक्ट लेभेल ब्लक लेभेल के ब्लक लेभेल जों सेन्ट्रली जुदि खालायनो थाखायबो नेक्स्ट सावै रिजागनाय आइफानो तिनि लाइफ बिसिंथिखै जों अमनो मुइतु मानारनाय जे अ मासो तामो तामो प्रग्राम दं आ प्रग्राम रक नि बिसिंथि जों अ हानि बुसा जों अ हानि नकफां जों इन्डिजिनियास पिपल आबुनि बागै जों आमरकनो बेबागनो मुइतु नारगै जों खरकसा बायते खरकसा बरम रिलायै चिनि लाइफ जे बरम रिजागनाय बरक चिनि महाराजा संगठनबो जों महायकेनो मुइतु नारगै आ साल रगो जों हहम ददमखाय जों पालायलायनाय दा आमनो फायदि 9 तारिख अगस्त निकै वर्ल्ड इंडिजिनियस डे 19 तारिख निकै चिनि महाराजा वीर विक्रम आचार्यमानि साल महाराजानि बार्थडे पालायनाय 23 अगस्त आदिना हंके जों एडिसि मानमानि साल हिनि चिनि त्रिपुरा मथानि इंगै जत त्रिपुरानि त्रिपुरासा रांसांनि लुकुरकनो खाकसांमातै हामजाकमु याफारो उनका आमसुकनो सानानि बागै कयमानिबा आसुकनो साचिनाय ते जत लुकुरक काहाम कुरुं तंबायदि ते जत बस थिनांनि लामाओ बसुकांगो आगुगै फाइनानि थुं चिनि बुबाग्रा no जत लुकुरकनो वाइसा लगिरिवै जों त्रिपुरासा फियगजागनानि लामा भारतनि संविधाननि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अब जों बुबाग्रानि बिसिंथि माननाय फिया जों जत बेबाग त्रिपुरासानो जों थानसाखाय सामुख्लायनाय बागै आं जत लुकुरकनो कयो जों राजनीति पलिटिक्स बाय अनेक उनखा दाबुक जों फायदि जत दफा थानसानि बिसिंथि जों त्रिपुरासा अहानि बुसा जों जे लामातै हिमनाय आ लामा जे लामातै चिनि दफा फियगजानाय आ लामातैनो जों जत थानसाखाय हिमदायनाय बागै जत लुकुरकनो कयनानि मुजुंगो दै कयो आमसुंग सितुं जत आनि लाइफ नायतंनाय जत ताकु बुकु अग्रा चाक्रा मारि किचिं जतनो आनि खाकसांमा हामजाकमा दै खुलुमु याफारै दिनैनि लाइफ जे नायतंनाय रगनो हामबाय याफारै आनि कगरनो पाइख्या जतनो खुलुमबायख्या गाहाम कुरुं तंबायदि